Manipur lenga ke Rural Development Panchayati Ras RDPR Department ki makhada Panchayat Ras na konba chingtam ani ki khungangi Lambi Thong Shembagi Thabak Thouram sing state Asida Thokliba Erang Asina Thintha-Hanle Erang thok tringai work order sing changthok changsin yadaba na Thabak lepa Thabak haubangamdaba sanction project kaya leire haina Rural Engineering Department ki Chief Engineer KH team bana phongdorakli ngasi Directorate of Information and Public Relations TIPR na sinduna ka shampata leiba Directorate asigi auditorium da lisang sina pangthokpa the press ki Thouram da RDPR Department ki Director ki SS Umananda, Joint Director Lanjoy Thouram, Rural Engineer Department RED ki Chief Engineer ki Temba, MSRLM ki State Mission Manager G Kavita Skills ki Chief Operating Officer ki S Bobino Saruk Yaki, Rural Engineering Department ki Chief Engineer ki Temba na makataraduna. PMJSY की फेस अहुम फाउबगी मनुंगदा पाइखलिबा खुंगंगी लंबी थोंग सेमगत सागननबा पाइखलिबा थबक थौरम सिंह कुमजा लिसिंग अनि कुलुमदोगी मे अहुम न थोखिबा इरांग न मरम ओइरगा खोंगलै तपख्रे ममल यामलबा मेचिनरी कया मै थादोखिबा दुना कॉन्ट्रैक्टर सिंह न चैथिंग चाउन पिदुना कोकता खुद हापगी फिबम योखि थबक लोइसिंदबगी चांग चुराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट ना ख्वाइदगी वांग न लै PMJSY की मखादा सुबा थबक सिंह गाइडलाइंस ता यावरिबा क्राइटेरिया सिंह सुदना थबक सुबगी अयाबा पिरकबा लैते सेंट्रल लेंगा की स्कीम असिगी ममांग फेसिंगदा चिंग अमदी तमगी खुंगंग कयादा लंबी सेमनब अयाबा पिरकपका लोइनना सेंफम सिंह सैंक्शन तौरखे इरांग असिना मरम ओइरगा सेमबा हौरगा लोइसिंदबा थबक पाइखटपा ngamdana leiba kaya yauri haike सरकार अलिमोसु बिदर करिनो बनेदा तहिसे हाइबसु दुले अलना यामना सौग सैथेंगे कोदा फंगेबदी but still contextually can almost like when you go center की सुबह center की बिछाने कोई खाते हैं किसी अगर थबक सी suppose करोड़ कुन दावा थबक अंदा करोड़ त्रांगा तो अगर थबक सी लोइंग अंदर है बा करोड़ मंगाई थबक वापा करोड़ मंगाई थबक वापा से लंबे में सिंग अंदी यार वो जो खुल लंबे युक्त बनीना अदू मैं इशू सो खुदे याम लेंगे रो थबक कल तो कैसे इशू याम लूना करे खंबा चंगा connectivity की पांडम दुगो सु पापा अदेगी थादर दुगो पैसा दो अनसुसु पैपा अदु बात सु में आमों ले कुदों चाहते बने में आमों ले RDNPR की Joint Director Lanjoy Thouram na haikibada NREGS tagi BPG Ram G haina on kraba khungangi miyamda thabak pibagi scheme asi ngasidi job card holder singna thabak sudana paisa lokthokpa yadana ba anoba scheme asida policy kaya yaure sera sigi leiriba punba NREGS ki job card holder sing BVG Ramji gi anoba scheme asida onbada EKYC tawdaba yadre hojik fawbada chada marifutara gi mathakta EKYC verification chathabangamle technology chawkhalakpagi matungina biometric attendance na chingba hapsilakliba asida su ahoba ma yenglaga thabak sudana paisa lokthokpagi thabak tawdaba nate haike material se hanagi liability se exact amount ki waina nahan de 20 fawbada koigi hanagi narega gi liability se loiba compile to no consolidate to no work to men matan bi 20 July ko adu di phawge na 800 crores amuki material liability le sigi se ministry na adum bithorkan adi hanagi narega gi liability loiba clear to ki akoina proposal thana isi engila thana na 20 da kana to book matan bi ne da moina tharo no su wari sami na su si tharaga 동안은 람지가 예선을 더비고 나래가